100 سال دسر آوابونا کمارا ترکیه را در باسبونه او بخواد بیجن امو کرد شریکه و کماری نمه به را آوا کریه لیف 100 سالن هینا کرد نکارن ناوی باجارین خواه به کردی ببیجن براتیه که چاوایه گلکی دوی مروف لسر بفکره براستی پر سیره دف جناوی باجاران برده دبن بانی پارلمنتویاوی ولاتی ده هینا دما تو بحثا کرد و کردستان دکی همو به هفره ایریج دکن اف دما که پارلمنترین هدپی دبن بانی پارلمنتویا ترکیه ده پرانیا گوتارین خوده بحثا کردستان دکن و گوتن زیدتر بکارتینن هری داوی پارلمنتری هدپ یه وانه سینان چیفت یورک د گوتارا خوده بالکشان ده سر ظلما کول اویگورین چینه تکرن گوتیه ین کو درزیا ده چاوه چینه ده دبینن چما شوجنا ده چاوه ترکیه ده نابینن اویگورین چینه خودی زمان ولات و پایتختن ستاتویا وان هیه کمارا ترکیه هبونا کردان قبول ناکه هینا نو و قبول کریه و هنده بیجن کرد براین منه دما ام دبیجن کردستان جی بگوتنا سینان چفت یورک جواره گوتیه قیامت راست نکن مازاروکک بیدا یکدبه نابه تونه توک جی بی آخو ولات نین الجیهانه madem Kürt hene Kurdistan jî heye. Dün Çin'in gözündeki çöpü görenler neden kendi gözündeki Türkiye'nin gözündeki yen ku derziya di çavê Çînê de dibînin çima şûjina di çavê Tirkiyeyê de nabînin. Tişta ku ez dixwazim bêjim ev e. Gelê Tirkiye Uygur zimanê xwe heye, paytexta xwe heye, welatê wan jî tê naskirin. Li gel van jî weke herêma Sincar a ser bixwe û fermî ya Uyguran statûya xwe heye. Ew derziya ku em dibêjin çi ye? Ew polîtika helandinê ye ya ku Çîn li dijî wan bicih dike. Me duh jî ev yê qebûl nekiriye, em îro jî qebûl nakin. Em niha jî bêne dora Tirkiye. Komara Tirkiye hebûna Kurdan qebûl nake. Nû hûn dibêjin ku Kurd hene. Nû hûn dibêjin Kurd birayên me ne. Em dixwazin hûn hinekê jî bifikirin ku ka qebûlkirina Kurdan di encama kîjan berdêlan de bûye. Dîsa em hatine heman cihî. Duh opozîsyon dibêje ku çima hikûmeta Tirkiye rexneyan li Çînê nagire. Nikare rexne bike. Dema ku tu rexne bikî, wê demê wê Çîn jî kerta Kurdan dayne pêşiya Tirkiye. Hikûmeta Tirkiye ji min baştir dizane vê yekê. Wê ji we re bibêje ku hûn jî hebûna Kurdan qebûl nakin. Min statûya Uyguran nas kiriye. Lewma ez careke din dibêjim. Eger ku hûn derziya di çavê Çînê de dibînin, divê Tirkiye jî şûjina di çavê xwe de bibîne. Dema ku em dibêjin Kurdistan jî qîyametê rast nekin. Ma zarokeke bêdayîk dibe parlamenterên hêja. Nabe. Tune tewek bê ax û welat jî nîne li cîhanê. Kurdan jî axeke xwe heye. Welateke xwe heye. Hûn qebûl dikin, hûn qebûl dikin. Hûn diçin başûrê Kurdistanê ala Kurdistanê li cem ala xwe datînin. Çima hûn li vir qebûl nakin. Çima Tirkiye nabêje Kurdistan. Bawer bikin. Vê gotina min jî binivîsînin. Binivîsînin. Hûn ê weke ku piştevaniya tîmeke futbolê bikin, hûn ê bibêjin Kurdistana herî mezin Kurdistana me ye. Ew roj zêde dûr nînin. Ez dixwazim hûn jî bawer bikin.